A day in the life of a Filipina na palamunin ng asawang afam. Charot! Hello mga guwaps, pupunta tayo sa labas magpasyal. Mama. Yeah. And pasta shrimp pesto. And for platter grill fest. The grill fest. Not available now. Not available. Okay. What else you have with seafood? Seafood. Food no for. May na handles na plate. Ike plus sa Kel. Ike plus sa Kel. Nak, may nangharan na kay Chloe. Yeah. They're singing for you now. Joke lang. It's Mac-like. Wow, Chloe hates spaghetti. Alweer pasta. Pasta met garnalen, prawns. Yeah. Kijk toen een beetje dichterbij doen. Nice. Mayor? Balik na may mga guwap sa hotel kay. Gipangkapoy na ang duha. Nag-take out eh kukuan. Ice cream. Masarap yung ice cream nila. Pero medyo pricey. Pero masarap. So, okay lang. Pricey. At least maubos. Sure. Mango coconut yung flavor. Masarap. Halo-halo sana yung orderin ko. Kaya lang ubos na. Sold out na. Naiwan ko yung ano ko, cellphone dito sa room, naka-charge. May ano siya, oh, braid. This is green blue with purple
And this is like yellow with silver. More? Hindi. No. 30. Sana all.